voilà. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Binalaka Dien Kabel le 14 février l'année 2023. An bi ngolobu commune na Dugula Marala Dugula mi sira koro jedalay ami bahawa Sidibe Kabrula. Aka garbuke no ye Ali Badara Sangare abamsu. Aka musoroba wa mi angwala ga hinana no ye saye l'année 2006. Kadaleme bogomula sira koro jedala kabru dolaya. Anga mogoba anga numba kanuba mogo nyuma no nana boanye ami tegata kana nin kaburu ina kana dugoke ka alafu musoro ni a chala batu ka ka walido ve dugu be ashiri ka ka chefe ka chala batu ka walido nganu o nyana ma to foto kofe o kuma no e dezoro ni min tro kodron iyere jamfa o kuma me kulwalo she nzaba kala nyove o ka ke nema e musoro bai ka kala ka ala deli fana anyira kono musoro ba yare ngani yakama aka bara nyuma kama aka furke labatu kama aka walide nganu kama hami mi ma nyera la ko glani ba ma me ama kala nyum be kama ngabo ka bismillah bla be nyefe bismillahir rahmanir rahim qul hu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul hu allahu ahad allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب لك أن نسمع لك يا فما أو بيبي كا همنا كوردو همي ميلا مسرور كما لك غلالي فوريا أمبك أنغا همدو أنا نمنو على كفرك على كهمو بيا على كربويا كمان تروي نيرا كمان صلى الله على رسول أبغى دوغا على كهنالا على كهنالا ميا على كدوغي